Однажды в Америке, в городе Вашингтон, Einmal ist es in Amerika, in Washington geschehen, в одном из входов в метро, in einem der Eingänge in die U-Bahn. один мужчина, одетый неприметным образом, Ein Mann, der unauffällig angezogen war, какую-то футболку, джинсы, бейсболку, ein T-Shirt, Jeans und ein Baseballcap hat er недалеко от aufgehabt. мусорного коробки, ведра, прислонился к стене, In der Nähe von einem Mülleimer hat er sich an die Wand angelehnt, открыл чехол для скрипки, достал скрипку, er hat seinen Geigenkoffer aufgemacht und die Geige daraus genommen, бросил туда 5-долларовую купюру и какое-то количество мелочи, hat ein paar Kleingeld reingeworfen in diesen Geigenkoffer, взял скрипку и в течение 45 минут играл. hat die Geige in die Hand genommen und innerhalb von 45 Minuten gespielt. Это был эксперимент, подсчитали, что в это время прошли мимо него около 1100 человек. Das war ein Experiment. In dieser Zeit, als er gespielt hat, sind an ihm vorbei ungefähr 1100 Menschen gegangen. 27 из них на короткое время остановились. 27 von denen sich für die kurze Zeit vor ihm stehen geblieben sind. Ему бросили за это время, за 45 минут, 38 долларов. Und innerhalb dieser 45 Minuten hat er $38 Spenden bekommen. Все было бы как обычно, Es wäre alles wie gewöhnlich, если бы не одна маленькая мелочь. wenn nicht eine Kleinigkeit da wäre. Этот неприметно одетый человек был всемирно известный скрипач-виртуоз. Dieser unauffällig angezogene Mann war weltweit bekannter Geiger, который играл на скрипке Страдивари стоимостью больше $2,5 миллионов, der auf einer Stradivari-Geige gespielt hat, die über $2,5 Millionen gekostet И он hat. играл одни из самых сложных и красивых произведений Шуберта и Баха. Er hat die schönsten und die kompliziertesten Stücke von Schubert und Bach gespielt. За 3 дня до того, как он играл в этом переходе, он в Бостонском симфоническом холле собрал полный запакованный зал. Und 3 Tage davor, als er in der U-Bahn gespielt hat, hat er in Boston Symphony Hall den Raum voll gehabt. Самый дешевый билет на его концерт стоил около $100. Die günstigste Eintrittskarte hat ungefähr $100 gekostet. Почему же, когда он играл в переходе, одетый в бейсболку со своей скрипкой, он собрал всего $38? Warum denn, als er in der U-Bahn gespielt hat, hat er nur $38 gesammelt? И почему остановилось только 27 человек? Und warum sind nur 27 Menschen stehen geblieben? Это произошло на самом деле, это было в 2007 году. Es ist in Wirklichkeit passiert, das war in 2007. И об этом писала Washington Post. Und Washington Post hat darüber geschrieben. Вы знаете, что-то подобное случилось. Этого человека звали Джошуа Белл. Das war Joshua Bell. И Джошуа, имя похоже на Иисус. Und Joshua, dieser Name ist dem Namen Jesus ähnlich. Вы знаете, что-то подобное произошло с Иисусом. Und etwas Ähnliches ist mit Jesus geschehen. Когда Иисус родился, Als Jesus geboren wurde, это произошло вот таким неприметным образом. es ist auf eine unauffällige Weise passiert. Знаете, все было так обыкновенно, по-человечески. Es war so einfach und menschlich gewesen. Там в хлеву спеленали, положили ребенка в ясли. Da in diesem Stall hat man das Kind gewickelt und in die Krippe reingelegt. Без какой-то пышности и славы, сияния. Ohne Herrlichkeit, ohne viel Draram drumherum. Вы знаете, более 1000 людей не смогли рассмотреть в этом музыканта-виртуоза всемирной величины. Über 1000 Menschen konnten in diesem Geiger keinen weltberühmten Menschen erkannt. Знаете, миллионы людей до сегодняшнего дня в Иисусе Христе не могут распознать Сына Божьего. Und die Millionen von Menschen bis heute können in Jesus nicht den Sohn von Gott erkennen. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна. Ich lese aus dem Evangelium von Johannes. Я буду читать с 1 главы, с 10 стиха. Ich lese im Kapitel 1 ab dem 10. Vers.
Написано, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Речь об Иисусе. Es steht geschrieben, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Es geht um Jesus Christus. Пришел к своим, и свои его не приняли. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. А тем, которые приняли его, Allen aber, die ihn aufnahmen, верующим во имя его, denen gab er das Anrecht, дал власть быть чадами, детьми Божьими, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. И Слово стало плотью и обитало с нами, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. полное благодати и истины. Und wir sahen seine Herrlichkeit, И мы видели славу Его, как единородного от Отца. eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Иоанн пишет об этом, Johannes schreibt darüber, что мы видели славу Его. dass wir seine Herrlichkeit gesehen haben. Вы знаете, сотни, миллионы людей, живших на то время в Израиле, не смогли разглядеть в этом младенца Спасителя. Hunderte, tausende Menschen, die in Israel zu dieser Zeit gelebt haben, konnten den Retter nicht erkennen. В этом младенце, родившемся, извините, в вонючем хлеву, не могли разглядеть Господа. Und Entschuldigung, in diesem stinkenden Stall konnten die Menschen den Retter in diesem Neugeborenen nicht sehen können. Иоанн говорит, а мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Johannes aber sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Знаете, Иоанн, Johannes, Павел, Paulus, Матфей, Matthäus, ученики Иисуса Христа, die Jünger von Jesus Christus, многие христиане до сегодняшнего дня viele Christen bis heute смогли разглядеть в нем konnten in ihm то, что другим не было видно. sehen, was die anderen nicht erkennen konnten. Знаете, мы сегодня встречаемся на Рождество с Санта-Клаусом, Дед Морозом, или как его еще называют, Weihnachtsmanном. Heutzutage treffen wir den Weihnachtsmann, den Santa Claus zur Weihnachtszeit. И обычный человек Und der einfache Mensch пытается выдать за себя кого-то такого необычного, versucht, der sich umgekleidet hat in den который может делать Weihnachtsmann, чудеса, gibt von sich einen Menschen, der Wunder vollbringen kann, подарки дарить. Geschenke schenken. Знаете, с Иисусом произошло совсем наоборот. Mit Jesus ist etwas ganz anderes passiert. Будучи необычным, Er war ungewöhnlich. будучи Богом, Er ist Gott. Он пришел в виде простого, обычного человека. Ist er gekommen als ein einfacher Mensch, Для того, чтобы каждый человек мог получить доступ к Нему. damit jeder Mensch den Eintritt zu ihm bekommt. И знаешь, только немногие люди, Und nur wenige Menschen, которые смотрели дальше, чем внешний вид, die weiter gesehen haben als nur das Äußere, смогли разглядеть в Нем Спасителя. konnten in ihm den Erretter erkennen. И знаете, на страницах Библии мы встречаем таких людей, Und auf den Seiten der Bibel sehen wir diesen Menschen, которые смогли в Нем рассмотреть Спасителя die и in Господа. Jesus den Erretter und den Herrn erkennen Когда мы konnten. читаем об истории распятия Иисуса, Als wir über die Kreuzigung von Jesus Christus lesen, мы читаем, что слева и справа от Иисуса были распяты два разбойника. lesen wir, dass links und rechts von ihm zwei Räuber gekreuzigt wurden. Один из этих разбойников хулил имя Иисуса и говорил, если ты Бог, Сын Божий, сойди с креста, нас спаси. Und der eine hat ihn beschimpft und gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann geh mal vom Kreuz herab und errette uns auch. Другой обернулся к этому и сказал, тебе разве не стыдно? Der andere hat zu diesem Räuber gesagt, schämst du dich Мы nicht? же знаем, что мы за свои дела здесь висим, а он безвинный, мы же знаем это. Wir wissen, dass wir wegen unserer Schuld hier gekreuzigt werden. Er aber hat keine Schuld. Он повернулся к нему и сказал, Господи, когда будешь в царстве своем, помяни меня. Und dieser Räuber hat zu Jesus gesagt, Herr, wenn du in deinem Reich ankommst, denk an mich. Иисус сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Und Jesus hat zu ihm gesagt, heute schon wirst du bei mir sein. Два разбойника, Zwei Räuber, два в одинаковом положении. zwei in einer gleichen Один не смог Situation. рассмотреть, Der eine konnte nichts а другой erkennen. сказал, Господи, если придешь в царствие свое, вспомини про меня. Der andere sagte, Herr, wenn du in deinem Reich ankommst, denk an У mich. некоторых людей есть способность видеть сердцем. Manche Menschen haben diese
Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen. За трудными обстоятельствами увидеть Божью руку, Божье благословение. Auch in schwierigen Situationen Gottes Hand zu sehen. Мы читаем об одной женщине на страницах Библии, Wir lesen in der Bibel über eine Frau, которая страдала женской болезнью. У нее было постоянное кровотечение. sie hat gelitten, weil sie immer Blutungen hatte. И врачи не могли помочь ей. Und die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Она растратила все свое имение, все, что у нее было, на врачей, и они не помогли ей. Sie hat ihr ganzes Geld für die Ärzte ausgegeben und die konnten ihr nicht И helfen. она услышала об этом Иисусе, Und sie hat über diesen Jesus gehört, который ходит по этой земле и проповедует. der auf dieser Erde wandelt und predigt. И знаешь, ее глаза открылись, и она увидела в нем. Und ihre Augen waren geöffnet und sie hat in ihm gesehen, И она сказала в сердце своем: dass er der Herr ist. Und sie hat in ihrem Herzen gesagt, если я пробьюсь сквозь толпу к нему wenn ich durch diese Menschenmenge zu ihm kommen kann и прикоснусь к краю его одежды, und auch seine Kleidung anfassen kann, я исцелюсь. werde ich geheilt. Знаешь, когда у тебя рушится надежда на людей, Wenn deine Hoffnungen auf die Menschen auseinanderfallen, иногда врачи говорят, только Бог теперь вам поможет. manchmal sagen sogar die Ärzte, nur Gott kann ihnen jetzt helfen. Люди начинают искать. Die Menschen fangen an, Gott zu И suchen. если ты ищешь от всего сердца, ты найдешь Und Иисуса. wenn du vom ganzen Herzen suchst, dann wirst du И Jesus когда она finden. пробилась сквозь толпу, потому что Иисуса временами окружало до 10 тысяч человек, Und als sie durch diese Menschenmenge geschafft hat zu Jesus, weil von Zeit zu Zeit war Jesus von Menschenscharen von 10.000 an Anzahl umgeben, она прикоснулась к одежде Иисуса. hat sie seine Kleidung berührt И вдруг Иисус в своем движении остановился и спросил, кто коснулся меня. und Jesus ist stehen geblieben und hat gesagt, wer hat mich berührt? Ученики улыбнулись и сказали: учитель, так много людей толкает тебя сейчас, и ты говоришь, кто коснулся меня. Die Jünger haben gelächelt und gesagt, Meister, du fragst, wer dich berührt hat. Es sind so viele Menschen um dich herum. Но Иисус сказал, кто-то с верой прикоснулся ко мне. Jesus hat aber gesagt, jemand hat mich mit dem Glauben berührt. С верой в то, что Он Господь, Mit dem Glauben, dass er der Herr ist, в том, что Он силен исцелить. dass er die Macht hat zu heilen. И эта женщина упала к ногам и сказала: я Господь. Diese Frau ist zu seinen Füßen gefallen und hat gesagt, ich bin's, Herr. Он повернулся к ней и сказал: иди, ибо вера твоя спасла тебя. Und dann wendete er sich zu ihr und sagte, gehe, denn dein Glaube hat dich Знаешь, errettet. именно вера является той способностью, которая помогает нам увидеть в Иисусе не просто младенца. Der Glaube ist das, was uns hilft, in Jesus den Herrn zu sehen. Для многих людей, к сожалению, Иисус так и остается младенцем в пеленах. Für viele Menschen bleibt Jesus eben dieses Neugeborene in den Wickeln. Для кого-то персонажем со страниц Библии. Für die anderen eine der Personen aus der Bibel. Для кого-то тем, кто начал могущественную религию, такую как христианство. Für andere rum derjenige, der diese große Religion angefangen hat als Christentum. Но не у многих открываются глаза веры, чтобы увидеть в нем своего Отца Небесного. Nicht viele haben aber die Augen des Glaubens, um in ihm den himmlischen Vater zu sehen, Своего Спасителя. den persönlichen Erretter zu Господа. sehen, den Herrn. Знаешь, эти глаза открываются верой. Diese Augen werden durch den Glauben geöffnet. И мы читаем о жизни сотен и тысяч людей, Und wir lesen über das Leben von Tausenden der Menschen, которые смогли разглядеть в Иисусе, die in Jesus erkennen в этом konnten, младенце Спасителя. in diesem Säugling, den Erretter. И их жизнь изменилась на 180 градусов. Und ihr Leben hat sich geändert. И принесла им огромное благословение. Und das Leben hat ihnen einen großen Segen gebracht. Однажды Иисус шел через Иерихон, Jesus ist einmal durch Jericho gegangen и там был один слепой. Там был один слепой und da gab es einen Blinden, по имени Вартимей. der hieß Bartimäus. И он услышал, что Иисус проходит через ее город. Und Bartimäus hat gehört, dass Jesus durch die Stadt geht. И он услышал, что Иисус воскрешает мертвых, Er hat auch gehört, dass Jesus die Toten что auferweckt, парализованные исцеляются, dass die Gelähmten gesund werden, что у слепых глаза открываются. dass die Blinden sehen. И этот слепой, он встал и начал кричать: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Dieser Blinde ist aufgestanden und hat angefangen zu schreien, Jesu, Sohn Davids, erbarme dich über Его mein. пытались успокоить, сказать ему: ша-ша-ша, тихо, Man тихо, не hat кричи. versucht, ihn zu beruhigen, zu sagen, hör jetzt auf zu schreien. Но он продолжал кричать, говорил: Бог, Er schrie weiter, помилуй меня. Gott,
sei И gnädig. когда Иисус подошел к нему, он спросил, что ты хочешь от меня? Und als Jesus zu ihm gekommen ist, hat er gefragt, И was Вартимей willst сказал, du? хочу, Господи, прозреть. Er hat geantwortet, Herr, ich möchte sehen. Господь коснулся его глаз, и он стал зрячим. Der Herr hat seine Augen berührt und er konnte sehen. Я помню, к нам в Украине в церковь приходила одна женщина. Ich weiß noch, in der Ukraine, in unsere Gemeinde, kam eine Frau. И мы этих людей называем сегодня бомжами. Und diese Menschen werden heutzutage Obdachlose genannt. От нее не просто пахло, от нее по-настоящему воняло. Sie hat nicht nur gerochen, sie hat einfach gestunken. И у нас был большой зал, и было немного людей в этой церкви. Und wir haben einen großen Raum gehabt und wir haben nicht viele Menschen Мы in der занимали Gemeinde первые gehabt. ряды. Wir saßen alle in den vorderen Reihen. Когда она приходила, она садилась совсем там в Und конце. als sie gekommen ist, hat sie sich immer ganz hinten hingesetzt. У нее было такое сморщенное лицо, пропитое. Ihr Gesicht war eine Без зубов, Trinkerin, also sie hat грязные keine волосы, Augen gehabt, этот запах dreckige Haare und Gestank nach Urin. Но каждый раз, когда она приходила на служение, Aber jedes Mal, als sie zum Gottesdienst и когда gekommen была ist молитва, она начинала кричать и говорить, Бог, und wenn man gebetet hat, hat sie angefangen zu schreien, Gott, помилуй меня. erbarme dich über meiner. Оказалось, что когда она была молодой девушкой, Später kam es heraus, als sie ganz jung war, eine junge Frau, она приходила в церковь на такие богослужения. kam sie in die Gemeinde zu Gottesdiensten. И в своем сердце она знала, что Иисус есть Господь. Und in ihrem Herzen wusste sie, dass Jesus der Herr ist. Но она приняла в жизни другое решение – жить без Бога, построить свою жизнь по-своему. Sie hat aber beschlossen, ihr Leben ohne Gott zu leben. Знаешь, когда ее жизнь вот так прижала, как ее она прижала. Aber irgendwann hat war ihr Leben ganz schwer. Она знала, к кому ей нужно кричать. Sie wusste aber, zu wem sie rufen soll. Знаешь, те люди, которых есть привилегия видеть в Иисусе не просто младенца, не просто родоначальника христианства, Die Menschen, die das Privileg haben, in Jesus nicht nur dieses Neugeborene zu sehen und nicht nur den Gründer des Christentums. знаешь, почему мы радуемся на Рождество? Weißt du, warum wir uns zu Weihnachtszeit freuen? Потому что история рождения Иисуса Христа, она актуальна не только в то время, 2000 лет назад. Weil die Geschichte der Geburt von Jesus Christus ist nicht nur damals aktuell gewesen, aber heute auch, Но она актуальна до сегодняшнего дня. bis zum heutigen Tag. Я тебе скажу слава Господу. Und ich sage, verherrlicht sei Потому что до unser Gott. сегодняшнего дня люди приходят к Иисусу. Weil bis heute kommen die Menschen zu Jesus. Бывшие бандиты, Die ehemaligen Räuber, бывшие проститутки. die Prostituierten, Люди, на которых другие люди поставили штамп, сказали, все, ты никогда, ты die Menschen, никуда не годишься. die von den anderen Menschen abgestempelt wurden und die wussten, dass sie nichts mehr sind. Простые домохозяйки. Die einfachen Hausfrauen. Я когда пришел к Иисусу, я был студентом. Als ich zu Jesus gekommen bin, war ich Student. Есть бизнесмены, которые веровали в Иисуса. Es gibt Geschäftsleute, die an Jesus glauben. Знаешь, каждому человеку нужен Иисус. Jeder Mensch braucht Jesus. Нету ни одного, который сказал бы, а мне он не нужен. Es gibt keinen, der sagen könnte, ich brauche ihn nicht. Знаешь, если тем прохожим, которые прошли мимо этого виртуоза-музыканта, рассказали, а знаете ли вы, кто там играет? Wenn die Menschen, die an diesem Geiger vorbeigelaufen sind, gesagt wäre, wer das spielt. А знаете ли вы, сколько стоит билет на его концерт, и ты мог бесплатно его послушать? Wisst ihr, was die Eintrittskarte kostet zu seinem Konzert? Если кто-то бы им объяснил, Wenn jemand ihnen das erklären könnte. я думаю, там стояла бы толпа. Ich denke, da wäre eine große Menschenmenge stehen geblieben. Знаешь, если кто-то помог человеку, подтолкнул ему и сказал, поверь, Иисус, это есть Бог, это есть Спаситель. Wenn jemand einem helfen könnte und sagen könnte, glaub daran, das ist Jesus, das ist der Retter. Интересно, Иисус говорит о Царстве Божьем в Матфея 13 главе 44 стихе, интересные слова. Jesus sagt über das Reich Матфея Gottes 13, interessante 44. Worte in Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Там написано, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Das Reich der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, der ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. На что похоже поле, в котором закопано скрытое сокровище? Ein Acker, in dem ein Schatz verborgen ist. Есть в нем что-то отличительное, особенное? Gibt es da etwas Besonderes?
Нет, это просто поле, Nein, das ist eben ein такое же, как и Acker, другое поле, genauso wie ein anderer. такое же, как и третье поле. Нет Genauso wie ничего ein необыкновенного. dritter. Nichts Besonderes ist dabei. Знаешь, Бог говорит о Царстве Своем, что Царство Божие подобно полю. Gott sagt über sein Reich, dass sein Reich eben dem Acker И ähnlich там ist. нету таких неоновых стрелок, здесь зарыто сокровище, копать здесь. Und da gibt es keine Neonpfeile, die zeigen würden, hier ist ein Schatz verborgen, hier musst du graben. Написано, человек узнает, Es steht geschrieben, der Mensch erkennt es, что там есть сокровище. dass da ein Schatz liegt. То же самое с Иисусом. Das Gleiche ist mit Jesus. В нем не было ничего необычного. In ihm war nichts Besonderes. Наоборот, Umgekehrt. он был сверхобычным. Er war Он был чересчур übernormal. простым. Er war zu einfach. Он был слишком обыкновенным, чтобы обращать на него внимание. Er war zu gewöhnlich, um ihn zu beachten. Но были люди, которые смогли в нем разглядеть. Es Слава gab aber die Господу. Menschen, die ihn erkennen konnten. Исайя 53 глава. Jesaja Kapitel 53. Пророк Исайя пророчествует о рождении Иисуса. Der Prophet Jesaja prophezeit die Geburt von Jesus Christus. И он говорит интересные слова. Und er sagt interessante Worte. Кто поверил слышанному от нас? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? И кому открылась мышца Господня? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Ибо он взошел пред ним, как отпрыски, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Но он взял на себя наши немощи Fürwahr, er hat unsere и Krankheit понес наши getragen болезни. und unsere Schmerzen А мы auf думали, sich что он geladen. поражаем, наказуем и уничижен Богом. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Все мы блуждали, как овцы. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Совратились каждый на свою дорогу. Jeder wandte sich auf seinen Weg. И Господь возложил на него грехи всех нас. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Исайя говорит, Jesaja sagt, кто поверил слышанному от нас? wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Потому что когда Иисус пришел, Он вышел, как росток из сухой земли. Weil als Jesus gekommen ist, ist er wie ein Sprössling aus dem Erdreich В gekommen. нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы людей внешне к Нему. Und sein Anblick gefiel uns nicht oder den Menschen hat sein Äußeres nicht gefallen. Какие ожидания были у людей, когда Иисус родился? Was für Erwartungen haben die Menschen gehabt, als Jesus geboren wurde? Да, люди ждали Мессию. Ja, die Menschen haben auf Messias Да, gewartet. пророки говорили, что придет Спаситель. Ja, die Propheten haben gesagt, И любящие der Бога Erretter ждали kommt. Спасителя. Und die Gottliebenden haben auf ihn gewartet. Но какого они ждали? Wie sollte er aber Знаете, aussehen? иногда наше ожидание, как мы это ожидаем, иногда расходится с тем, как это Бог делает, и мы разочаровываемся. Und unsere Erwartungen sind nicht immer dem gleich, wie Gott es uns gibt. Und dann werden wir enttäuscht. Они ждали, что родится могущественный царь, Das Volk hat auf einen mächtigen König gewartet, der который освободит geboren wird, Израиль от господства Римской империи. der Israel befreien wird von den Römern. Они ждали человека, который решит все их проблемы, Sie haben auf den Menschen gewartet, der alle seine Probleme lösen würde, установит свое царство на земле, сделает кого-то большим, кого-то меньшим. wird sein Reich auf der Erde haben und er wird alle auf ihre Plätze stellen, jemanden höher, jemanden. А Иисус пришел по-другому. Jesus ist aber anders gekommen Или они разочаровались, und die waren enttäuscht, потому что у них были свои ожидания. weil sie ihre eigenen Erwartungen Знаете, я hatten. недавно прочитал про Чарли Чаплина. Vor kurzem habe ich über Charlie Chaplin gelesen. Думаю, для многих из вас известно имя Чарли Чаплин. Ich denke, Charlie Chaplin ist jedem von euch ein Begriff für. Когда он достиг своей славы как артист,
Als er als Schauspieler eben seinen Höhepunkt erreicht hat, во многих городах Америки начали проводить конкурсы двойников Чарли Чаплина. in vielen Städten von Amerika wurden eben diese Wettbewerbe von den Doppelgängern von Charlie Chaplin. И он решил сам поучаствовать в двойниках Und Чарли er Чаплина. wollte Пришел на daran кастинг. teilnehmen. Er ist zu diesem Wettbewerb gekommen. Знаете, в чем вся история? Интерес этой истории? Und das Interessante an dieser Geschichte ist, Что он не прошел даже в полуфинал. er ist nicht mal zur Halbfinale geschafft. Чарли Чаплину сказали, извините, вы не похожи на Чарли Чаплина. Man hat zu ihm gesagt, sie sehen nicht ähnlich aus. Вы меня слышите? Hört ihr? Потому что у людей были другие ожидания. Weil die Menschen andere Erwartungen hatten. Они видели его на экране. Sie haben ihn an der В этом Leinwand глухонемом кино. in diesem stummen Kino. Они сказали, нет, Чарли Чаплин двигается по-другому. Die haben gesagt, nein, Его Chaplin пудрят bewegt sich по-другому. anders, der wird anders gepudert. Hallo? Его не узнали. Der wurde nicht erkannt. Почему? Warum? Были совсем другие ожидания. Die Menschen haben andere Erwartungen gehabt. И сегодня вопрос, какого Бога сегодня ожидают люди? Ich frage, was für einen Gott erwarten heute die Menschen? Каким должен был быть Бог сегодня, чтобы ты мог в Него уверовать? Wie soll heute Gott sein, damit du an ihn glaubst? Иногда люди приходят к нам в церковь и спрашивают, а где иконы? Manchmal kommen die Menschen zu uns in die Gemeinde und fragen, wo sind denn hier die Ikonen? А почему у вас нет свечей? Warum habt ihr В keine принципе, есть, но Kerzen? не Naja, wir другие. haben welche. А почему у вас вот такая музыка и не говорят на старославянском? Warum ist die Musik so und man spricht keine altslawische Sprache? Знаете, все это упаковка. Und das ist alles nur die Verpackung. Знаете, я верю, что если бы Иисус пришел сегодня на землю, Und ich glaube, wenn Jesus heute auf die Erde gekommen wäre, он бы не ездил на ослике würde er auf keinem Esel и не reiten. ходил бы в длинной одежде. Er hätte keine lange Kleidung angehabt. Правда или нет? Ist es wahr? Он когда пришел в то время, он был актуальным для людей, которые жили в то время. Und als er zu der Zeit gekommen ist, war er aktuell für die Menschen der Zeit. Сегодня он был бы актуален для людей, живущих в Und сегодняшнем heute время. wäre er aktuell für die Menschen, die im heutigen Tag leben. И какие песни и музыку мы поем, это всего лишь упаковка. Und was für Lieder wir singen, das ist nur das Äußere, die Как Verpackung. выглядит поле, на котором зарыто сокровище, это второй вопрос. Wie der Acker sieht, in dem dieser Schatz verborgen liegt, das ist eine zweitrangige Frage. Важно, чтобы ты нашел свое сокровище. Hauptsache, du findest deinen Чтобы ты нашел Schatz, сокровище в Иисусе. dass du deinen Schatz in Jesus findest. И он говорит, радость будет вам, Und er sagt, ihr werdet Freude haben, потому что Спаситель вам родился. weil der Retter euch geboren wurde. И Спаситель родился для каждого из нас. Und er ist für jeden von uns geboren. Знаешь, речь идет о сокровище, Es geht um den Schatz. которое скрыто от поверхностного взгляда. Und dieser Schatz ist von einem oberflächlichen Blick verborgen. Дилетант, он никогда не найдет вот на таком поле признаков, что там есть сокровище. Ein oberflächlicher Mensch wird auf diesem Acker keinen Schatz finden können. В другом месте Иисус сказал, что Царство Божие похоже на человека, который ищет жемчужину. In einer anderen Bibelstelle hat Jesus gesagt, dass das Reich Gottes ist einer Perle ähnlich, die ein Mensch sucht. Знаешь, что запакованы жемчужины? Как они выглядят в оригинальной форме? Weißt du, wie die Perlen in Originalzustand aussehen, wo Где sie они verpackt живут, где они sind, wo sie находятся leben, вообще? wo Кто-нибудь sie знает? sich aufhalten? Кто-нибудь знает? Weiß das jemand? Такой ракушечки, Das ist eine Muschel. которая внешне Äußerlich sieht sie nicht schön aus. непривлекательна, серо-коричневая. So bräunlich. Когда ты ее откроешь, ты поймешь, что там перламутровая внутри, но Und wenn du внешне она die выглядит aufmachst, совсем wirst du непривлекательно. sehen, da ist Perlmut drin, aber äußerlich. И только специалист, который понимает Und nur ein Spezialist, der versteht, по внешнему виду ракушки, может предположить, der auch nach dem Äußeren dieser Muschel sagen kann, там лежит хорошее, быстрее всего. da drin ist eine sehr Большая, gute und große тяжелая. Perle und die schwer ist. Сегодня можно опять вот так, знаете, поверхностно пройтись по Рождеству, Man kann heute auch ganz oberflächlich über Weihnachten sprechen, попеть песни, похлопать в ладоши, die Lieder zu singen und zu klatschen сказать замечательно, und zu sagen, wundervoll, хорошо поете, ihr singt gut и пройти дальше.
und dann weitergehen. Так же, как прошли мимо этого музыканта. Genauso wie die Menschen Так же, как люди проходят an diesem мимо Geiger Иисуса. vorbeigegangen sind. Genauso wie die Menschen an Jesus Но ангелы vorbeigehen. сказали пастухам, там родился Спаситель. Die Engel aber haben zu den Hirten gesagt, da ist der Retter geboren. И в этом радость, Und darin ist die Freude, в том, что Спаситель родился. dass der Retter geboren wurde. А что за Спаситель? Was ist das für ein Retter? От чего меня нужно спасать? Wovon soll ich gerettet Я werden? вернусь к Исаии, Ich komme zu Jesaja zurück, 53 глава, я буду читать с 3 стиха. Kapitel 53 ab dem Vers 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, Verachtet war er und verlassen von den Menschen, муж скорбей ein Mann der Schmerzen и изведавший болезни. und mit Leiden vertraut, И мы отвращали от него лицо свое. wie einer, von dem man das Angesicht verbergt. Он был презираем, So verachtet war и мы er, ни во что ставили его. und wir achteten ihn nicht. Но он взял на себя наши немощи Fürwahr, er hat unsere Krankheit и getragen понес наши болезни. und unsere Schmerzen auf sich geladen. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und Но он niedergebeugt. изъязвлен был за грехи наши Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, и мучим за беззаконие наше. wegen unserer Missetaten zerschlagen. Наказание мира нашего было на нем, Die Strafe lag auf ihm, и damit wir ранами Frieden его мы hätten. исцелились. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Все мы блуждали, как овцы, Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. совратились каждый на свою дорогу, Jeder wandte sich auf seinen Weg. и Господь возложил на него грехи всех нас». Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ты знаешь, в принципе, в этих стихах все сказано. In diesen Versen ist alles gesagt. В Божьих глазах, когда Бог смотрит на людей, In Gottes Augen, wenn Gott die Menschen ansieht, Он сравнивает нас с овцами, vergleicht er uns mit den Schafen, которые оставили пастуха и разбрелись каждый в свою die сторону. den Hirten verlassen haben und jeder Одна в долину, другая на гору. in ihre eigene Richtung gegangen ist. Одна в кусты залезла, запуталась, Die eine ist in dem а другая Strauch, просто спать легла. die dritte eben schläft, noch eine ist in die Berge Написано, все мы gelaufen. блуждали, и каждый совратился на свою дорогу. Es steht geschrieben, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. И несмотря на это, Und unabhängig davon, или может быть именно поэтому, oder genau deswegen, пришел Иисус, ist Jesus gekommen, чтобы нас направить на путь истины, um uns auf die Wege der Wahrheit zu leiten, чтобы мы могли опять прийти к Нему как к доброму пастырю. damit wir wieder zu ihm kommen können, wie zu einem guten Hirten. Написано, Он взял на себя наши немощи, Es steht geschrieben, er hat unsere Krankheit getragen, понес наши болезни. unsere Schmerzen auf sich geladen, Пятый, Он был мучим за грехи и беззакония наши. bestraft wegen unserer Übertretungen willen, За нас, für uns, для нас. für uns. Там, знаешь, там от первого лица написано. Es steht da von Знаешь, когда я erster читаю Person это, я geschrieben. себя отождествляю с этим. Wenn ich das lese, dann steht es über mich. Знаешь, мы сегодня знаем, что Иисус не просто родился, Он жил, служил, проповедовал, умер на кресте и воскрес, и вернется за своей церковью. Heutzutage wissen wir, dass Jesus nicht nur geboren wurde, gelebt, gedient, gestorben, auferstanden und dass er wiederkommt, um И мы знаем смысл Его рождения. Und wir wissen, was der Sinn seiner Geburt ist. Смысл Его рождения Der Sinn seiner Geburt, – взять на себя грехи людей, auf sich die Sünden der Menschen zu быть nehmen, наказанными вместо людей, bestraft werden anstatt der Menschen, понести на себе нашу, твою и мою вину, auf sich die Übertretungen von uns zu tragen, чтобы von нам dir und подарить von mir, прощение и оправдание. um uns die Vergebung und Gerechtfertigung zu schenken. Иоанн говорит, что «Ибо так Бог возлюбил мир, Johannes sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, что отдал Сына Своего». dass er seinen eingeborenen Для Sohn чего? Для того, чтобы hergegeben всякий hat. верующий, Wofür? Damit jeder, der an ihn тот, кто glaubt, разглядел в Нем, den in ihm gesehen hat, не погиб, nicht ins Verderben но имел geht, жизнь вечную. sondern das ewige Leben hat. И в этом и спасение. Und darin ist die Errettung. В этом есть радость. Darin ist die Freude. В этом есть радость. Darin liegt die Freude. Я вспоминаю мою жизнь. Ich denke an mein Leben. И в то время, когда Бог призвал меня к себе, я не был таким, знаете, человеком, который уже набрал огромный мешок грехов за собой. Und als ich mich bekehrt habe, war ich kein Mensch, der einen großen Sack Sünden schon gesammelt hätte in seinem Leben. Но по мере того, как я приходил в церковь, Aber mit der Zeit, wo ich die Gemeinde besucht habe,
И Бог начал мне открывать мои глаза. Und Gott hat mir angefangen, meine Augen zu öffnen. И я начал видеть себя в Его свете. Dann habe ich mich in seinem Licht gesehen. Только я начал понимать, что я совратился на свою дорогу. Und ich habe angefangen zu begreifen, dass ich auf meinen Weg geehrt bin. Я сказал: Бог, ты мне не нужен, я сам разберусь. Ich habe gesagt, Gott, dich brauche ich nicht, ich kann alles selbst Я сам знаю лучше. gestalten. Ich weiß alles Я besser. умнее. Ich bin Я же klüger. студент. Ich bin ein Мы так все Student. думаем. Wir denken alle so. Но знаешь, по мере того, как я пришел к Иисусу, Aber als ich zu Jesus gekommen bin, знаешь, я вдруг начал понимать, ich habe angefangen zu begreifen, что я далеко не святой. dass ich kein Heiliger bin. И в моей жизни есть вещи, за которые мне стыдно перед людьми. Und in meinem Leben gibt es Sachen, für die ich mich vor Menschen schäme, И не говоря о том, что стыдно пред Богом, geschweige denn vor Gott. я вдруг начал понимать, что если я вот так предстану пред Богом, Ich habe begriffen, wenn ich so vor Gott komme, то мне придется понести наказание за свои грехи. dann werde ich für meine Sünden Bestrafung И потом я услышал, haben. Und dann habe ich gehört, что Иисус прощает, dass Jesus vergibt, что Иисус оправдывает, dass Jesus rechtfertigt, что Иисус очищает, dass Jesus reinigt. что Иисус никогда не прогонит от себя грешника, кающегося. Und Jesus wird nie einen Sünder, der sich bekehrt, von sich wegschicken. И Библия говорит о том, что на небесах радости больше об одном грешнике, кающемся, чем о 99 не имеющих нужды в покаянии. Und die Bibel sagt, dass es im Himmel eine große Freude herrscht, wenn ein Sünder sich bekehrt. Я открыл свое сердце для него и сказал: Господь, прости меня. Ich habe für ihn mein Herz geöffnet und ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Иисус, я принимаю Тебя как моего Спасителя. Jesus, ich nehme dich an als meinen Erretter. Знаешь, я так благодарю Бога, Und ich danke Gott so sehr, потому что с этого дня моя жизнь коренным образом поменялась. weil seit diesem Tag hat sich mein Leben Знаешь, это geändert. огромная благодать пред Богом. Das ist eine große Gnade vor Gott, В Иисусе разглядеть in Jesus не Gott zu просто sehen. святого младенца, Nicht nur den heiligen к которому я не имею никакого отношения, Kleinkind, mit dem ich nichts zu tun habe, а разглядеть в нем моего Спасителя. sondern in ihm meinen Erretter zu sehen. Знаешь, есть огромная привилегия, когда ты поднимаешь свои глаза на небо, знать, что у тебя там Отец на небесах. Es ist ein großes Privileg, zum Himmel die Вы Augen когда-нибудь молились zu молитвой heben «Отче und наш»? wissen, dass da dein Сущий на himmlischer небесах, Vater ist. Habt да ihr jemals святится имя gebetet, Vater unser? Знаешь, одно дело молиться от ума, заученной молитвой, Das ist das eine, mit dem Verstand zu beten, ein auswendig а gelerntes другое, когда ты Gebet. поднимаешь глаза свои на небо, и ты знаешь, там у тебя есть Отец, Etwas anderes ist es, wenn du in den Himmel siehst, dann Который weißt милует du, da тебя, ist dein himmlischer Vater, der который gnädig несет тебя ist, по жизни, der dich durch dein Leben trägt, который держит тебя, der dich festhält, который знает жизнь твою наперед. der dein Leben vorher kennt. Он не просто какой-то сильный, он Творец неба и Er земли. ist nicht einfach kräftig, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. И знаешь, я верю, что эта книга не врет, Und ich glaube daran, dass dieses Buch nicht потому что это Божье lügt, Слово, weil es Gottes Wort ist. данное нам Богом. Gott hat es uns Если здесь gegeben. сказано, что будет вам великая радость, Und hier steht es geschrieben, euch wird Так die оно и große Freude gegeben. Und dann Знаешь, stimmt es auch so. я верю, что самый большой подарок, который человек может получить от другого человека, это прощение. Ich glaube, dass das größte Geschenk, das ein Mensch von einem anderen empfangen kann, das ist die Vergebung. Знаете, мы друг друга обижаем. Wir beleidigen einander. Нету детей, которые бы не обижали родителей. Es gibt keine Kinder, die ihre Eltern nicht beleidigen. Нету родителей, которые бы не обижали детей. Es gibt keine Eltern, die ihre Kinder nicht beleidigen würden. Нету супругов, которые друг друга бы не обижали Es каким-то gibt образом. keine Ehegatten, die einander nicht beleidigen würden. Если закрыться и сказать, я больше тебя прощать не буду. Wenn, Если человек закроется и Wenn- скажет, я не буду тебя больше wenn прощать, sich ты der мне надоел. Mensch verschließt und sagt, ich werde dir nicht mehr И человек vergeben. пытается, просит, умоляет, ну пожалуйста, я больше не буду. Und der andere versucht immer wieder um Vergebung zu bitten. Ich will es nicht mehr machen. там глухая Vergib стена. mir. Aber da ist eine Mauer. Ты знаешь, восстановление отношений начинается с прощения. Die Wiederherstellung der Beziehungen fängt mit einer Vergebung an. Восстановление отношений с Богом начинается с прощения. Die Wiederherstellung der Beziehung mit Gott fängt mit einer Когда мы Vergebung просим у Него и говорим, Господи, прости меня, an. Und wir sagen zu ihm, Herr, vergib mir, что я жил по-своему, dass ich so gelebt habe, wie ich что где-то я поступал так, как ты не хотел. dass ich gehandelt habe, nicht so wie du Ты знаешь, wolltest. с одной стороны, все так просто. Einerseits ist es ganz einfach. Чаще всего мы накручиваем себя. Und am einfachsten machen wir uns zu Иногда viele так просто Sorgen. подойти к жене и сказать, ну прости меня.
Manchmal ist es so einfach, zu der Ehefrau zu kommen und sagen, vergib Так mir. просто подойти к ребенку и сказать, прости, папа был неправ. Es ist ganz einfach, zum Kind zu kommen und sagen, А мы vergib, der Papa накручиваем hat себя, Unrecht накручиваем gehabt. себя. Aber wir machen uns es schwieriger und schwieriger. Так легко. So einfach ist es. Сегодня это очень легко. Heute ist es sehr einfach, Прийти пред Богом, vor Gott zu kommen, открыть Ему свое сердце für ihn das Herz zu öffnen и сказать Богу, прости. und sagen, vergib mir. Знаешь, я хотел бы помолиться сейчас. Ich möchte Сейчас бы помолиться. beten, Потому что я верю, что получить weil ich прощение, glaube, damit man die Vergebung empfangen kann, особенно от Бога, ganz besonders von Gott. это огромный Von Gott. подарок и Das ist милость. ein größtes Geschenk und das ist eine Давайте мы große встанем для Gnade. молитвы. Wollen wir aufstehen?